Vanoi gamtina KUKI chate ho zo sin bon chawin ni thapha Hlamul July ni sim som ni legate Monday ni khuin zong ni thla thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti Liangmei Naga Katimai Ruangdi Manipur kiti Liangmei Naga Students Union Manipur hon Zanhi July ni sim som ni lesagi ni khuchun press release khanan soda uvin achi sa mai ni sim thum sang ni le som ni le thum ni khwa gale tol ja he su gen then an thun na chunga thu ha sa thu ho athu hu naw thu ho phung do uvin chule social media platform la ho a zalenam ki ka a ki sei sin ho ki gal no chung changa phomo sa naw thu ho phung do vi chutia boina thun nung chun kangui le songpi ki kom tu na Inter-Village Road IVR chua Tiger Road le German Road ti a KUKI hon amin vo va kangui no ne le sungpi gam kai sunga agam nei ho dong lo hila KUKI ho acha lo chu phomol he jing etin phong do vi Four Hills Naga Coordination Committee FNCC hon achi sa July ni sim som ni le gate sang ni le som ni le ngani khwa bana bolu chun boina akho sit sa be 18 zong chuchi Liangmei Students Union Manipur hon phung do vi FNCC hon bana bolu hi Naga CSO alin pen ho ado to wa bolu hinam chule Naga apex body ho phalna bolu hinam tin Liangmei Students Union Manipur hon do na zong na bolu vi ipi movement hin lang itowang ki phin na bolding hi jing zong le ki he tu ding nga in Kier khil na ho ki bung khen na ho omlo na dinga kyo to masat ngai hi tin zong phung do vi thil ki bol ho na ki tong ho chun mi zo si tong kha thei ding hi ta hi le koi zat koi nam hi jing zong le a chang se a bolo di wa pha hi tin zong Liangmei Students Union Manipur ho na phung do vi kangpo pi senapati le Tamenglong district sunga Nepali khasi KUKI le naga ho Samdila hongcheng khom to pe akhi hin IT road area sungin zong Liangmei hon sopi hinale samna akitu de jingen chutia pan akila jing lain ama holunggel an mochil ha piu vetin Liangmei Naga Students Union Manipur hon phongdo vin banbol hot chunga nge na phabe bol vi ki boino zo si su thap na dinga ki ho tu na anei na dingule boino ho akho set belo na dinga social media la ho aselisa anei ho nga diu chule Naga ho di a Liangmei ho pan khom ding lamkai ho za bolding chule CSO alien pen ho thupi za bolding le chamnale mo na omna dinga pan la ding chukile Liangmei tribe damna ding le chamnale mo na omna dinga KUKI de chunga ban ki bol chu Liangmei area ho a pha chom khada ding Ladoh ding vin Liangmei Students Union Manipur hon FNCC ho Hetsah taw vi koi hijing zong le lungel ki ba lo na ho kher khil na ho nung suna Piling ta le lungpi keng phuma pan la chi na ding win zong Liangmei Naga Students Union Manipur hon ngen zong na bolu vi hichi Liangmei Students Union hon ban la do na dinga FNCC hinga ngen a bolu hi FNCC hon a hin san pe ding hom wang seithe hi poi Tingnopal Assembly Constituency akuna MLA na khai do pu let pau hau kibin Tingnopal District Headquarter muna Deputy Commissioner DC Tingnopal Office kaina dinga Manipur Governor hinga lekha na pina chu Maring Welfare Committee MWCT akimin vo ho Maring Uparup Assembly ba kai kharin Manipur Governor hinga lekha na piuvin chuchi MLA pu let pau ho kip thu se chu anil kalu vi 42 Tingnopal Assembly Constituency hi meilele KUKI ania cheng hiu vin Gale tolin ato kha hi ji chun district level officer hole staff ho hi KUKI hilo zadang namdang hiu vin suti hi ji chun galboina muna office guiding su thil hi the hi pon galboina mun khelpi a kem office ki hongdo chualam pium sun chu hi tin suchi maring ho chun governor an Hetsah taw vi chule Tingnopal district headquarter muna Office building ningling sela umlo hi dan thu hole staff quarter umlo hi dan thu ho chule don ding tuithing water supply umlo hi dan thu ho governor an Hetsah win sumuna government office pata chi hla ding cho thili thei lo be ding hidanin zong maring hon governor an Hetsah taw vi meile hi lo zadang namdang ho Tingnopal morele mundang dang ho a office pata a kaijing ho hi dan thu ho maring hon governor an Hetsah vi chule pu let pau ho kibin zadang namdang ho dia maring ho chen agam sung ho a development work so achil ha sa poitin
maring hon pulet pau ho kip chunga he na zong na bolu vi tingno palem le pulet pau ho kip nge na ho manipur governor in agel pi masanga maring hon governor hinga nge na bol ho governor in agel kho pi masat na dingu vin governor hinga nge na zong na bolu vi Manipur Public Service Commission MPSC noya Men's Examination Team Vetna Exam Center Guwahati muna chun da uwa KUKI gam sunga di a sungpi lamka kopi apan sa alo naut sunga KUKI Students Organization keso delian NCR in pomosa naut ho ahin pungdo tau vi suci Manipur Public Service Commission MPSC ho to goncho KUKI candidate ho dingin adi theipon sule boy hoita hitin keso delian NCR in Manipur Governor and Hetsah tau vi candidate ho exam center state polanga ki koicho candidate ho adingin hasana tamta ahin thutlo tai tin zong keso delian NCR hon Manipur Governor and Hetsah tau vi Senapati District sunga dinga milong student ho ki gop khom now Senapati District Students Association hon July ni simsom delegate tuni khutsun public notice khat hin so do vin Senapati District Students Association SDSA hon achi samar sang ni le som ni lenga thasunga kilona an nei bangu vin agam mi hilo gampa mi ho data collection boarding to go na simu cho aung thong ding August sim li ni khwa kichi tha pi panding hi tai tien apung do vin chuto kilon chun state chuma khona Senapati District sunga hon lekha poimo anei ho adi a ILP card ho Aadhaar card voter ID card ho ki choice over Senapati District Students Association office muna verification abol sa diule registration aki bol chi ne ding vin SDSA hon thu na pitaw vi koito bang abolo ma hakimat do hile god na ki peding hunama kinung solding hi vetin gi na hin bol taw vi Manipur Police on khamna the WA tablet tamta amat do nungu vin aban an holbe vin hile paisa dangka laksom thumle kule sangsom thumle thum chule dangka za thum zong ahin mat do be kitaw vi chuchi paisa ho cho police on swangdo en pum khumi thangmal zone Elias Hunter kum som thumlenga son of home in thang chen in sarsabol na wa bek sunga kuna chuchi paisa ho cho hin mat do hi police on khamna the WA packet som International market a dangka crorson manding su an manda uvin abana in sung a holena wachun chuchi paisa ho chu hin mat do hi suchi operation chu SDPO en thangjamon lamkai na Inspector James Vaipe officer in charge singat police station le a team hon chila pio hi suchi thuto ki sai chun singat police station a NDPS ignoin case register an boltaw vi Security force on Tinglanggam sunga district nga sung Sisipur Kangpopi Perzol Tingnopal sule Chandil district sunga SARS operation abol na vachun galmancha agoma zale somngale nga namando vin sule meichang chang sangle zaguble somngale ni to bomchang sule galvon nadang phabe manamando vi galmancha amad do hokcho AK rifle gate insas rifle ni SLR rifle khat sniper with telescope khat M4 rifle khat 303 rifle ni carbine li 12 bore metal somle li 9mm pistol gate .22 rifle khat Grand LR khat single barrel nga SBPL nga ball action rifle nga single barrel ball action rifle khat sim2 metal somle li shotgun khat lethod li single bore somnil khat muzzle loaded rifle thum pumpi som thum le khat Grand LR khat double barrel gun gate single barrel gun somle thum agoma metal zale somngalenga ahin manda uvin chule sim2 bomb improvised explosive device som thumle ko hand grenade somle thum assorted meichang sangle zagu agoma meichang le bomb chang sangle zagu ble somngale ni anamanda uvin chule binocular khat to radio set somlenga chule telescope khat jong anamanda uvi Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim Lamkain in Thailand le Cambodia Prime Minister in high level ceasefire talks an nei uvin sudokilon chun tuzan monday zan khangki makipat Thailand le Cambodia in ceasefire nei thonding hitai tin Malaysia Prime Minister in hin phungdo tai Malaysia gam sunga khiona ani na wachun United States palai khat le China palai khat jong khiona an pangthon hidanin kiseye
Thailand capital Bangkok office sungin pasal khadin meithalin mingan kabliin sumuna kona aza mangnung chun amale ma zong na ki kabli tai thina to cho goma mi gu betaw ve chuchi minga kabli hot cho bon chawa security guard hidan win thu so ki mu chun in phongdo taw ve thu so ai chan hin a khichai tai thu so ngai ho zo sin a bon chawin mangpha